kuti kwehi kandi batunga neryo munabwire tukatasha lula ye muliro eriga eriganza muntu katwiraya okwikumi neryo munabwire tukendega eriganza eritsuko kwikumi erihika okwigana. Donc nous allons apprendre à compter de 10 à 100. Alors 11 ikumi na ghuma. 12 ikumi na vere. 13 ikumi na satu. 14 ikumi nane. 15 ikumi na tano. 16 ikumi na ndatu. 17 ikumi na rinda. 18 ikumi na munane. 19 ikumi na mwenda. 20 makumi avere. 21 makumi avere na uma. 22 makumi avere na veri. 30 makumi asatu. Donc la règle devient la même comme pour 20. 40 makumi ane. 50 makumi atanu. 60 makumi ndatu. Donc on évolue jusqu'à 100 erigana ou bien igana. Alors maintenant, comment on va dire 12 personnes? On va dire abandu ikumi no mundu muuma. Donc 11 personnes. Abandu ikumi no mundu muuma. Donc 10 personnes et une personne. Alors on va faire une élision de omundu et on va dire omundu, abandu ikumi. On ne va plus répéter no mundu omuuma, mais on va dire abandu ikumi no muuma. Donc 12 abandu ikumi na babere. 13 abandu ikumi na basatu. Voilà, jusque vous voyez, mais on va dire abandu ikumi na ndatu, puisque sur ndatu il n'y a pas le trait. C'est la même chose pour 18, 19. Donc, abandu kumi na munane. Abandu kumi na mwenda. Donc, regardez ces notes que vous avez. Elles vous offrent ces éléments-là. Donc, pour des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Mwasinja buholo namabasunzira tolere hauma mbuya.